Umfati longqolile nalokhohlakele ubambe isandla sendvodza yakhe lebeyilele wabamba lo muno wawuthintsisa kusensa yelucingo lwalendvodza kuze lolucingo lutawuvuleka luvulekile ke nembala lolucingo lo mfati ke wase uyaluphenya ufunza ema message aka WhatsApp kulama message ke bekukhona nema message lamnanzi lagidada lo mfati ke uthukuthele wabilelana wagana kokwana wavusa lendvodza sayikhuhlutisa ayibuta athi kubhalelwe bani lokumnanzi kangaka laka WhatsApp lendvodza ke ayikakhulumi kakhulu ivele yasukuma yatamla yatelula yaseyishaya esibhabhadla igcwala indlela nako isho nemaphoyiseni yawuvula licala iyevulela lo mfati ukuthi uphenye lucingo lwayo kanzi yona ayilubuki lucingo lwalo mfati futhi ayibuki ngisho isikhathi nje kulolu cingo lwalo mfati etile ke emaphoyisa ambamba lo mfati amfaka bozankosi amjikjele evenini emadodza ke lamanye ayishayela tandla lendodza athi acela ukuthi inkantolo imlahle imthele esigwebo sajilika jele lo mfati khona bade ukhawula lokuphenya tincingo temadodza labafati laba labenda lo mkhuba lomubi nakangaka ukuphenya tincingo temadodza.